jotonon khulungpa ani channel ho ongkai tomong noro an channel subscribe khlai ko ongka subscribe khlai ready ang katal job advertisement tai online information related videos sanamo ongkai faidi tini kaisa katal notification ailena omong khangkai tentative calendar je IBPS ni preparation khlai tongnai rok borong ni bagai tentative calendar richakha 2022 to 23 season ni bagai angka je IBPS preparation khlai tongnai rok video no naidi bank rok ni bagai preparation khlai tongnai rok bufro exam ungnai preliminary exam single exam main exam bufro ungnai obo ang norong no tini omo video sanai angka jagao naidi number 1 tongo RRBs CRP RRB officer assistant takesa tongo officer scale 1 o jagao naidi boni prelims exam ungnai naidi office assistant tai officer skills ni bagai date rijak tongo ang ani description no bo PDF no rirnai norok download khlai nai de tomong no naina mu songkhangkai single exam bongnai nai de officer skills 2 tai 3 omo 24 tarik 9 March 2022 ongnai single exam main exam kangka officer skill ni bagai ingka 24 tarik 9 March 2022 tai office assistant ni bagai ingka 1 tarik 10 March 2022 ngata kasa nai de takasa 2 number point to reja khanai clerk tongo PU tongo te SU tongo oboni bagai bufru exam ungnai prelims exam bufru ungja main exam bufru ungnai abo norok naidi o jago preliminary exam kangkai 28 tarik 8 March 2022 tai 3 tarik 9 March 2022 tongo 4 tarik 9 March 2022 omoke clerk ni bagai ngai PU ni bagai bo tongo 15 16 tai 20 ngai tai specialist officer ni bagai bo tongo 24 tarik December tai 31st December 2022 ongnai ngai borong ni main exam ngai mano aide 8 tarik 10 March 2022 PU ni bag clerk ni bagai amokai ngai PU ni bagai ngai 26 tarik November 2022 ngai specialist officer ni bagai ngai oro 29 tarik January 2023 rezaka main exam ngai mano oro specialist officer rong ni bagai ngai aide process of registration to online mode no ma khlainai angani description bo borong ni website ruwana jefru notification ongkhoro norok tomong ani channel subscribe khlajak angkai angani channel upload khlainai video tomong norok channel ani channel subscribe khlajak khongka angkai subscribe khlainai di jefru notification rok phayo angri renai video no upload khlai renai angkai naidi o jagao tam documents as per specification id o jaga photograph nango photograph 2020 KB to 50 KB singna nangnai omo JPG file gatai signature of the applicant signature angkai 10 KB ni simi 20 KB omo bo JPG file nongna nangnai angka thumb impression omo 20 ni simi 50 KB omo JPG file no angka takisa marinai omo handwriting declaration form sui maranai omo angkai 50 KB ni simi 100 KB jorang omo bo JPG file no oro sanjaka angkai detail notification mana bagai bo ni website no visit khlai di noro ani channel no subscribe khlaijak tongkhai bo norok ani channel ni bukhak tu norok noknai jefru notification phayo IBPS ni jese post pano clerk pano PU pano SU pano phaikya kangkai angani channel lo ang upload khlainai tomong norok ani channel no subscribe khlaya ko kai subscribe khlai ready angkai o notification rezaka 16 tarik January 2022 wo angkai omo kaisa tentative calendar se je preparation khalana roni bagai omo nangkok pani kaham kai preparation ana bagai angkai norok tabuk phano ani channel subscribe khlaya ko angka subscribe khlai ready ang oma haino ketal job advertisement tai online information related video sanamo angkai tini bagai amsung nong situng jotono no hambai